balik. Yan. Yariin kalangan, ipagkasihan sa dapat patungtong harayat sinuman. Binididi is parting, iniyaamaran. In magsutsin sila, magparayaw sinula. Haji Abdul Baki, Indiang taayunan, in magtaw maas, ha-district sinuman, suwaita, tungtungan, in sila magtaayun, in babat mayulun, Haji Pandil Ajimunang hampain pagbabog bumulangot-langot suway nagtutuot ba't madaw ating maksud sa tiyaman sansa ikarayaw sinula asal Soba, palakpakin na kita. Nangangandal ka mo katan. Habib Juddin Bantasan, magbais mayon, yasa ko pansin tadan, magtawaas marayaw, inwalupon siya, subay libutasun, inbais iwan mayon, subay hambukun, Haji Bantil baukungan, ikut pasaran, maksud makarayawan, supaya kita niumasannya. Insya Setia mangsangsa, ikarayaw sinula, asal dari katanan, di mabukha anda, bang marayaw ipag nakurang, way noon, cuma tuhilo halang. Ang kandaw niya mga, itok pa nitut kanyo din, awayang silsilaini, sa wabiyang kanyo inggaos, puwaste ng Allah Ta'ala, kamu yan ay magparaong kanila. Basil Abdul Hamid, mawawa pangatayan, Raja Rats Anjan, asal kehandilan, bakal i-alimun, hanunod magkagdangan, masyil mas
Subay maaron, mga adlaw eleksyon, board member inutuon. Yes! Suway pagkuyuan, sila di makan, yan dahagiyong kuman, in mga daraugan. Sa diyaman sansahan, higalayaw sinula, asal day kasangan, si mabuhada, bang marayaw inakuran, way jumatuhilong alam, bang marayaw inakuran, way roon jumatuhilong alam. Okay, magtutuloy.